none politike mu buzima bw'abantu tuje tuyibeho tuje kutoba oya numvise nta politike kangwa mu rugero kangwa mu politike ku buzima bw'umuntu sirikure kangwa mu rugero uje wuba ubuzima bw'abantu uretse rugaba bisaba kuzana niba uzumva abantu se urana nta buzima bw'abantu nuba hari ibintu bibiri. Kuri yacu yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 15 ukwezi kwa gatatu 2024 dore ingingo z'ingenzi haya makuru agiye kwibandaho. Perezida Paul Kagame yongeye kuvuga ko nawe azasaba uburenganzira kugira ngo ari n'umutekano w'igihugu. Ni mu ijambo n'ikiganiro yahaye NTV televiziyo y'igihugu cya Kenya, yavuze ko ingabo ze kuba zaba ziri muri Kongo cyangwa zitariyo ari uburenganzira mu gihe umutekano ubangamiye. Hari benshi bavuze ko cyangwa bavuze ko nyine ingabo z'u Rwanda no Perezida Paul Kagame bemeye ko ziri muri Kongo mu kurinda umutekano w'igihugu. Mu yandi makuru reka tubabwire ko abantu bakomeje kuvuga ko kutavuga n'ubutegetsi bitakugira umwere kabone niyo waba hari ibibazo bindi ufitanye n'ubutegetsi. Ibi nibigarukwaho na Marie Rose mu kigo muri Space iri kuba muri aka kanya yobowe na Rugaba Patrick. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Hagati aho Beka n'abanyishoramari ry'Uburayi byemeranije ishoramari rya miliyari 140 ryo guteza imbere ubuhinzi mu Rwanda. Banki rero ya Kigali Beka n'abanyishoramari y'Uburayi byashize umukono ku masezerano y'umushinga w'ishoramari rya miliyoni 100 ry'amayero arenga miliyari 140 azafasha Beka gutanga inguzanyo zifasha mu kwimakaza ubuhinzi bwihanganira imihindagurikire y'ikirere. Mu yandi makuru mu mahanga turababwira ko kuri ubu maka ndetse no kutumvikana bisanzwe biri hagati y'umuhanzi Harmonize na Diamond kuri ubu byarangijwe, bikaba ngo bahujwe na Perezida Samia Suluhu wa Repubulika ya Tanzania. Mbahaye ikaze rero mu makuru yacu arambuye kuri uyu mugoroba. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yarahaye NTV yavuze ko u Rwanda nta burenganzira rugomba gusabira uwari we wese kugira ngo urinde umutekano wabyo. Ni umunyamakuru wa NTV wambazaga niba koko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo mu ataziguye. Perezida Paul Kagame yavuze ko ingabo z'u Rwanda zaba ziriyo mu rwego rwo kurinda umutekano. Ikirenzaho yabwiye uyu munyamakuru ko yaburiye Perezida Tshisekedi imbonangubone mu nama yabereye i Nairobi, aho hari na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Perezida wa Kenya William Ruto. Amubwira ko ubwo Kongo ikomeje kurasa ibisasu mu Rwanda niba rimwe bikaba kabiri bwa gatatu atazigera abisaba uburenganzira. Anavuga ko yabwiye bimwe mu bihugu bikomeye ko byanze bikunze kuba kwambuka. Ibiro byabisobanuye ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo cyangwa zitariyo. Ibyo namwe muzisengurire. Abasengura politike rero barimo witwa Jean Paul Turashimye bavuga ko ibi ari Perezida Paul Kagame wemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo mu gihe hashize iminsi myinshi. Umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro ndetse n'umwungirije bavuga ko nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwira ko muri Space iri kuba muri aka kanya witwa Marie Rose avuga ko mu by'ukuri abantu batavuga mu butegetsi bataguye kuba bere kandi bagafatwa gutyo mu gihe ibikorwa bakoze akenshi byabiri mu bugambanyi ndetse no kudakunda igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Ibi ni maka Marie Rose yararimo ari kumwe n'umunyamakuru witwa Rugaba muri Space iri kuba muri aka kanya. Ni ikintu gikomeje guteza akaduruvayo ndetse n'imaka mu gihe abantu bahunze ubutegetsi baza bavuga ko bagiye kuba bere kubera ko bahunze ubutegetsi, nyamara mu by'ukuri hari ibyaha bakurikiranyweho, bityo urupfu bapfa ndetse n'ibindi nabyo bikwiye kwitabwaho mu kureba neza niba hari icyo bamariye abanyarwanda. Turabigarukaho muri aya makuru mu makuru yacu ari imbere. Reka tunyarukire muri Tanzania aho umuhanzi Harmonize ndetse na Diamond ngo baba biyunze. Abakurikirira hafi inkuru z'imyidagaduro yo mu karere nta kindi bakomeje kugarukaho uretse ukwiyunga kuvugwa hagati ya Diamond Platnumz na Harmonize bari mu banyamuziki bakomeye muri Tanzania. Iyi nkuru yatangiye kuvugwa nyuma y'amashusho mashya agaragaza abagabo babiri bari kumwe bishimye baganira
ibyo benshi bemeza ko bishobora gushyira iherezo ku ihangana ryeruye ryari rimaze imyaka 6 bacyocyurana mu bihangano no mu biganiro bakunze guha itangazamakuru bitandukanye. Ikirenze kuri ibi nuko yaba Diamond na Harmonize aribo bafashe iya mbere basangiza bakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo ko bongeye kwiyunga. Muhajya ubutumwa bw'amasaha 24 kuri Instagram story, Harmonize yashize amashusho magufi ari kumwe na Diamond Platnumz bambaye imyenda y'idini ya Islam. Harmonize mu kubaha cyane wahoze ari umukoresha we yagize ati mwamubonye inari. Diamond Platnumz nawe yari wuzuye ibyishimo byo kongera guhura n'umuhanzi yaciriye inzira, yagize ati abana bo kwa mama Kamikazi. Ni amakuru ya RT Imena ukomeje gukurikirana kuri radio televiziyo Imena. Dukomeze n'amakuru yacu arambuye. Oprah Winfrey, umunyamakuru n'umwanditsi rurangira na w'umunyamerika, aravuga ko ashobora kuza mu Rwanda gutemberezwa n'umugabo we. Ni ibyo yavuze mu kiganiro yahaye abanyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomeze amakuru yacu rero. Beka, banki ya Kigali yasinye amasezerano na banki y'ishoramari ry'Uburayi aho bemeranije ishoramari rya miliyoni 140 byo guteza imbere ubuhinzi. Iyi banki Beka isanzwe ari banki ikomeye zimwe mu zikomeye mu Rwanda. Global Gateway Initiative rero ni gahunda yamuritse mu kuza 2021 yo gushora imari mu mishinga itandukanye cyane cyane mu kubaka ibikorwa remezo binyuze mu bufatanye bwayo n'ibihugu bya Afurika, Aziya, Amerika y'Epfo. Ni ishoramari rya mbere rinini iyi banki y'ishoramari ry'Uburayi ishoye imishinga y'abikorera mu Rwanda, ibizafasha abafite iy'ubuhinzi mito imishinga y'ubuhinzi mito iciriritse gukomeza kuzamuka ariko mu buryo bwihanganira imihindagurikire y'ibihe. N'amasezerano ari murongo w'imyanzuro y'inama yiga ku mihindagurikire y'ibihe COP28 iherutse kubera i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, yagarukaga guteza imbere uburyo ubuhinzi n'ubworozi bwakorwa ariko hakabungabungwa n'ibidukikije. Reka rero tubashimire ku makuru yacu mukomeje gukurikirana. Hagati aho ariko mbere yuko dusoza, reka tubabwire ko mu mahanga muri Senegal urukiko nyuma yo kwemeza amatora ya perezida kuri ubu opoza cyangwa utavuga mu itegeko ukomeye Ousmane Sonko yarekuwe. Muri Senegal rero n'ibyishimo bavuga ko demokarasi yongeye kugaruka nyuma yuko Macky Sall wari perezida yari yashatse guhindura itegeko nshinga ndetse no kugezayo amatora ku buryo benshi bari batangiye kubaho. Senegal igihugu kizwi cyane kuri stabilité politique n'umutekano, cyabana cyo cyari kigiye kujya mu mvururu ndetse n'amakimbirane ya politike, aho benshi batavuga n'ubutegetsi baramaze gufungwa. Kuri ubu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose hafi ya bose bamaze gufungurwa ndetse abiyamaza amatora kampanye zikaba zikomeje. Reka rero mbashimire mu makuru yacu mwakurikiranye, mbifuriza kugira ibihe byiza cyane. Witeka abane namwe. Amakuru yacu yandi nayo ku munsi w'ejo mu gitondo naho gutaha.